Kako se žena tretira u srpskim narodnim poslovicama? Žena se tretira na raznorazne načine, ali uglavnom je to neka negativna konotacija. Najčešći stereotip koji se pominje u srpskim narodnim poslovicama jeste da je žena zla. Ona se gleda kao neko nužno zlo koje je tu da iščupa srce muškarcu ili žargonski rečeno da mu dođe glave. Žena se poistovećuje neretko sa nekim nakaradnim bićima, sa vešticama, sa demonima. Evo nekih od poslovica koje govore u prilog tome. Recimo poslovica koja kaže žena je zlo bez kojeg se ne može, ili da je dobro i đavo bi je ženio. Ili poslovica koju većina nas skoro svakodnevno koristi jeste ispod mire sto đavola vire. Ili recimo sačuvaj me Bože rđave zemlje i zle žene. To su samo neke od poslovica koje govore u prilog tome da se žena tretira kao zla, a vaše mišljenje o ovoj temi nam slobodno pišite u komentar.